katlang zare man kha oma chuan aborang nu kum sari dona hei na kumruk le tinia kum sari dona tiam hi kan ti chok le dona nia ele khabu hi le khabu tok tak mai ania hek zaki aking lo dewa za som ko le pakhatania tunlai le khabu chuan chian nom tok kan tiang hi aniang chu amani cheng zathum mani a anu in afapa riating na ta na achua ani a in samaritan ena ul takan chutani ina kom hi ei pusodin sanga alo a oma ani na malamte design moi taka siama tunlai le khabu hian thil tam taka keng tel to a mana chut top ang ni chialo a kom mian hip thei tu tele in an en mai po a ia buchung thu han tar lang turang chin moi takin na sia ka abu ming hi han ting hal tai la hei ama thu sia ka tanga an la ka ni rolin abu sei tu te an ril ro ma fa an da lian hle ti chiang in ka sia chuwang chuan tuna mi poima fan adu to ka le khabu a rem a ming po avua ni hiala moi nin ka sia alliteration kan tiang chi te angai na em a chu chu thang thar ziak mi te ne na tu po ni a tuna le khabu po hei le run rem na an ti hi ain me thapa alam te pon na la chu mai ne ama fa ni ti lai kha chu mi zia keng tura abo sei tu te engkim an ro man na hian ro pui ka ti a lung te po atileng le zo ti la so lom lo ve uma fa le khabu ya run ren na chu mi pui chia te torin katlang zare tlangwal mala achunga lom thu soi hi kan ba ve hrim mai le khabu han tarla na chang kan lo shelo ma thiam lo liu liu ania hemi thala khi malala khi ni hemi ni hian mala hian enge mo shia thalak sak vak mai ni puma fa rot nge ma mala rot zok ka shelo wa chu minian thalak chu puma fa khan moi hi ti em mai atu em mai ani na dik lan na ni na shia ni ama ngai na tu le se sa ti te se sa tin lo kal khom he alo ka ti a alung leng khap ka ti ko kan le la ma chuan hei ni sing hi kan bu ko e ma ko yin ang hei thon pa tanga hun le tha te hi rem tang lo te po rem tang kong sam sa nin tia hian he hun hi min on ti clip so tin taka along ka ti a karil roi ro to kal thui via ba voina hian thian pama fa hau nar le khabu ria run rem na anu tlang za le ta ma fa kan hria a ama ngai sang tu zong zong ten he le khabu lo chok thar hi lo ngai hlu ula ma fai lo kom thar le ula ka du a tin kan hria dangin tunlai thang thar ziak mi a chuan chaton ramin pan san to ma sela mi te a hu hang langa ber ania tuna le khabu hi adam lai nge ya azia ril khoi tak tak ani chuwang chuanin chiar lo o yom don ani ti kha kan sei lok tu a tin mizo te hian kan jiang mi te kan ngai sang ama fa ma hroi tu ta na kan mang hi alom ka ti a choi moi phu ni a om to lo ma sela anu aku chok te le dam reng tu hi lom kan ti a chumi ti nung reng tu tu chu le kha chiar mi te thalai te kan ni a chuma chon he le khabu te poi lo hlu ti la kan za fa in chiari la li ngei la manin kol ngei la tin du sang na ka lan chuwa he le khabu hi la cheni lo ti kha kan sei du ne ka lo me ole voina ma fa le khabu paruk na tlang sa thea hi aborang nuwa ale khabu han ti chu le ani a hun rei tak aming re vung to dai vung to hele khabu hian achok nung thar le in rin oma hemi ama puala le khabu paruka ti chu ba ka hian seminar ama pu hian kum thuma lo om to a
millennium nulama kumsang ni nulama mizo zinga thule la ziak mi te zinga chuan ani hi apuala seminar mun thum chupo achung te puina tel lova buat sai thai om chunani hial ome sangni som pako khan Pachong University College Mizo Department in apualin min hi o anlo nei to chumi chu le khabu khorpu min ni kum khan zonet studio anlo tlang zer to a tin sangni som hi pathum khan St Anthony's College Shillong in mafa pual bok an international seminar nin hi o anlo nei to boka chupo chu khorpu min tuna hian chua mai thei turin an bot sai to boka chubaka chuan Mizoram English Literary Society nikum masalam khan apualian seminar anlo nei to boka chupo chu an journal of miles ti chu ani to a chuta seminar paper baka mafanu nurini an komna an open lai chanchin le engemo at akil mi chanchin kil khor de van tlang in kan khrial on chi te ani zona te ani hlom hemi ina nt a hi chu I athuziak miten an tuipui hle ti baka hemi literary interest te academic interest te a generate na sa hle ti kha mafa puchu ka hian nt ra July bua te senglu ni in khan khat mun khan khat university khan khat chon senglu te la ni chi lo na in mun han kal de chemi in PhD munan ten MA tunua MA dissertation te ti thei to a chumi bak te lo ma chon PhD tan te po mi in anla ron mangdon ti hi chiang rena voinia lekabu ti chu tak po hian bitam taka hip nge in rin oma bazara le online te pon le thein om kandona so bang chuanin mafa ti pui tu te chuanin mai lo se mafa kha thing nita sela akum chu literature aninga ahna khale khabu aninga apar chu mangai na aninga chu athonin mipuiten ara malsomna kandong ani hei voina ma fa le khabu adam laya bola siam lo te ti chhuana hun kan neya tin chen rual hui ten lo pala he mi bua chhuat theina ta na atera tanga voin thenga I ma la tu soite chunga lom thu ka soya tin ama ne na lo in ne nai em le akom ngei ma puya so tuanga voina chair na te kun mangin min ron kai soi theya achunga hian lom thu ka soi boka voinia hian kalom em ani ma soi thei to ni mafa khana soi ka hriat pakhat ka thei gil ngai lo chu kan taksa thia phumbo kan ni hian thi khatna chu kan king tla fela chu ti chung chuan mi tu te mo thin lungkil khatha chuan min thre chuak fo ma su sela kan lanung ve fananga ma sela chung mi te po chuan leidanin mual an liam be zel don si khovela min thre tu hung ber nu ka cha rualin thi ni na chu kan te mang ka thian nang le ke kan han thi bo wang mai tur hi kan va pam mai tak em ti khan azia ka kha thu zia kha moi ka tia a thi hlim chona po khan a thalak nen ka frame atun tleng hen ina hin kala tar nge a mi tam zo khi chu kan thi bo wang don ani ti hi chianga ma ro chu ma fa kher kha chu mi zo kan la om chung hi chuan a thi hlen ve ngai don lo ti a hen ka chianga mizo tong ala dama mizo kan lam chung hi chuan ama in soi ang kha ama hian a thleng ve don lowa a thi bo ve ngai don lo ani